Kinong bah khmat ke parti All India Trinamool Congress ne ke belatip kum ke TMC ha umroi constituency menta kesni gila penbena bekila mino na ke TMC mat haga jeka jo ke parti kite kinong kim siam la pen yeso sekanogono ke parti hendre kila thau do ke wei pat ke kenhun mat ke belatip kum ke umroi constituency progressive forums UCPF ke kenhun ke bakila seng kerpang na ke mentaban pej ya ke bha kamniat mat ke kesyon ki pai ba ha umroi constituency ya ke teken hun bat thamai ha umroi constituency la seng ke ken hun ki nongelam ke TMC ki bakenthop yuba pen scam lang so tun president uba MD im working president uba Fester Bar so yong general secretary uba George Bilingdo MLA barim ke umroi lembat shibun ki nong krisyan ke TMC ki nong kren ha ke te kesngi belapen bena pat ba belami ke te ke CPF ki bakan thop yuba George Bilingdo padu ba pen scam lang so tun ki laong bandadu bakila syarem no hak election MLA jung snemar hajar pulai kila penlong ye kecinglang hapren ki parano elam bat kinong krisyan ke parti TMC badai hak kecinglang bat enda le thir sanibha hal kecingye ki pajba ha umroi constituency kabala penlong yeki makin sengno ya ketiken hun kabasa pej kerpang nang taki pajba ha umroi constituency hak election arajar pulai hak tu por ngidon hak parti TMC po jinyalam jung presiden jungi ba George Bilongdo ibrei u MLA jungi hak tu por te hak election ngin snow pla ba se don ke jing job ke jing rem te sniu bok ba ke kunhun ke jungi kala sya rem no hak tu snem but ya ke constituency jungi la mi khmat no na wei te nakliang jong ka parti TMC hak tu por walang sya rem hak election ten rei ngidon pada ka jimut jing perkhat kumno bangin kentiu constituency ban kentiu constituency kamsyong tang ban job election rei ngidon ka benta ka bakraw ban sim benta wat lakum ka ta ka kunhun ka syarem te hadin bing syarem no ha election MLA nakaliang jong ka kunhun da ka jing sukhia nila lajpor ban lej kendu ya kinong yalam jung area committee jungi ki beper ki badon po constituency ban suthu jingmut bat ki bat ban sngap ban sngow yu sur ke jungki ban ha ju ko poru kare kamram jung kunhun ban lej ban tip kai ka daw ko ba kum ke kunhun ngi syarem ma jing sya ka bangim khmi lenti bangin mat ya ne jing rem bat keleng ki constituency ba ka jelahi kampoi perkhat ba nakaliang jongi badi MLA jongi in rem ten rei ni priang ye ke barok ki belajia te haga jing ai jing mut jong ki parlok nang kersan ke jongi ki pajba ki sngow kendit ki sngow phla ki sngow thamai bha ya ke parti ke thamai ke bangion ra hang ne po constituency ke jongi kabre ke Trinamool Congress te imat kane hi ke de ke daw ku ba kongsan ke bangi syarem no akane election jing sya nakaliang jongi MLA ilale iya ke ba bhatam katbala ala ke bor ila train agamta ki pajba jong constituency ten rei haga clip mat jong ke election pade haga jing thabut pade ni iba ki pajba kim priang setia ya ke parti ten agaliang jongi kum ka blok haga tu por gimdon ai ban ong gimdon ai ke jing kno ki parlok nong kersan ki parlok nong thabut ki jongi ten rei ngi priang ya ke rai ki jong pajba kawai ke kenhun ke bangin thau ke kenhun ke batmai da ke bapediang ya jing persnau ki perlok bangin ino no ya TMC te nadu kata ka general meeting ke bangilong te nilai kut jingmut banginom don syu ha ka TMC bangin don no ha kata ke kenhun ke batmai ka balong ka kenhun independent ka kenhun light lut ka bangil khot kerteng ru ya kata ke kenhun ka umroi constituency progressive forum te mentang hidon ha kane ke forum ka kenhun ke batmai ha po constituency ke jongi ka bolong light lut bat nagane kerensan ngin trei men syakri ke pajba jong komroi constituency ta kane ke lempung ke jongi kane ke lempung ke batmai ni sutunat ru ban itu ba baro kitu palok nong kit kam jongi ki badon ka TMC mensua nadu ka block level ki area bat ki unit ki ai ka jingkersan ki ai mensim manna kata ka daw ngil simbe ya karai ba kitu ki member jongi ki badon mensuan ki blok kin kelabet mentah kum ki member jong constituency hapo kaneka forum go jongi
langta juru ia ki president secretary kinong kitkam area jengiru ngi penkela be iki bakin long kinong kitkam jongka forum te lakataru namara gi lengkot jong kopor nyimla ban lej haman liku unit ya menta sipor ten rei nginang le kita nang ni sikmat ban rung sik unit baro man persuthu kita jing thmu jong ko forum go bangidon te hagaji island ti gi jongi nagaliang jongka forum namar bangidon ka jing sirhem bar kata ka thong ban kentiu ban trei ban sekri ya ka constituency namar kata dagawai ka sur ka general meeting ka rai banaga benta kane ke election MDC Arajar Arpusan syaka Khasil Autonomous District Council kane ke kenhun lane ka forum go jongi kan sei la ujong u kertong ujong ka ban airang ha kane ke election te haga jing pun kre ya kane ke election MDC nagaliang jong ka forum kala thung kerpang ya ke election committee te kane ke election committee kan sa le ya ki bedon kam baro nagam ta jong ne ka election tinyu subha ban pentip ru siki pajba jong ko constituency bro koi ban kaliang ke election committee ru ngilai syong ye ke committee tinggal pun kre ha ke bedai ber ki kertong ki bedai ban aireng ha ke ka election ke jongi tingi kerpat nomor kata ya ki pajba ngitip bagi pajba jongi keleng a ki pisa manu bedai uto kertong ten rai ni kerpat begini ya syak ban ngi sipor apo jong hauni ubnai Desember bomta ngilala ban penbiang penbit lut ya kita ki baro bat kala ban long ba first week jong January ka forum ke jengi ka sa declare yo candidate te ni kemilan ti bagi pajba jongi kini syak ban ngi spor nomor ba committee kan hap trace tom ha kini tayo ki benai ki bamta na ban penbiang penbit ya kini ki kam jong ka baro te kita kilong ki jingmat phang la ne ki jing thu ki jing pun pau ki jing pun sai pajba lengba jong pi gelat pathai kubor siki pajba jongka umroi constituency ki jongi tangi tahi jing penpau jing thu nagaliang jongi forum agni por jeng ai kublai yang ipi baro dengan senang ye kendu pat nang ni sikmat hagini ki program ki baka forum ko dan ban Nagaliang ke jonga kumu XMLA jong umroi constituency kumu president jongka TMC umroi block hadin ba ila rem ya election hostem arjar arpulai ngala resign no kumu president jong ka umroi block TMC bara kujo ko poru kung vice president jong ka TMC ha ka state kajing resign no ko jonga kalong ba ngashim ya kajing ikli ha ka bayday ba kajing rem ko jongi ya election tame hangni umroi baru ka state bro ko we abangi khamla ban poi syaki number na ki bangi thumu adap da kajing sungu iki paiba jong umroi constituency ki bla kersyan met ban sim yanga ya ka kunhun ke jungi bro ko we ha ka ba ya la ban yo kat kitu ki vote ha ka ni election ke bladep am simdon gnu no ko jing do sim hanga simet nani ka jing bokho lani kuno ndrei dap tang ka jing sungu ya ki paiba ki bal ai ya ki kersyan met ban sim ha ka ni election ke bladep bad kembal pen pau di president jong umroi constituency progressive forum hadin ke jing slok ba ke jing ai jimut jong ki paiba jong ki nang ai sim bat ki nong ilam ki jongi hakeleng jong ni ko umroi constituency ke be ke jongi ya rai ban yeng independent no ha ka ni ko por umroi constituency progressive forum de ka forum ka balai lut ko forum independent bat ha ko por kumbala ong i president bentan ngidon ko jing tu manang yai syakri ka constituency ha ki benta ki ba fair bat ka we ni kita kilat syakri kan long abangin penyang lo jong kurtong ha ka ni election MDC Hajar Arpusan ka jing kerpan nagaliang jonga simet ya baro ki bayi ki bathon ki bahinga sam ki polok porjor ki nong kersyan ki nong ai sim ki bala don kat bangi ha ka ni election ki bala dep ba kin soba bakin up ya jing pun na kertong nagaliang jong ka forum ko jungi bat ni kwaru bahdien jong jing pun na jungi jong kertong bagi pai ba nong kersyan ki bala ai ke ketika diang ke ketika mon ha ki election ki bala dep bah sa sisien ki kerpat ki bakin sno lang bat ngi bat bangin pet lang silenti ke bajulong na ka benta kalaway jong umroi constituency
tak bekerja ni kurtong ba kani ka forum kan permi di nakaliang ko jonga namba kani ka forum namba kinongilam baro ki badon hak ni ka por bagi pemla bani don kat ru ni kwa ban kusngau ni ka kubor sia baro ki pa nyong snong jok umai konsensi kerpang ya kitu ki bela kerja ni hak election ka bela dep tangini shwa nakaliang jonga bishbon Mbak mentayo kurtong pala pentrai na kala forum supu laka kinong kersam do kinong ilan kijong pigi pak mat imon ni pigi be air ngak election te kijong perkat kali ni kata ngin hak election committee yanu kibriu ki ba kin ejit kumu kurtong normal election committee gede idap ki nongilam ki bela tweet ba hak jigi trai kam sanhima keladon ke experience keladon ke jing sutu ba ki pai ba jong umai konsensi ingin hak jing start jong ka election committee yanu makin niang yang mentang impat kwa ban ban pen i kerteng inu